tšone. Lekgotla la BFA la re le tlhoka 10 million pula go thusa the mess go tlhokeletsa kgaitsano ya ngwaga o tlang ya WAFCON kwa Morocco. Wetso yo ranolang ka bua diatla ke ene Patricia Chobonyane me gare tsena mo dikganyeng tsa rona. Modulasetilo wa party ya Botswana Democratic BDP re Slambatsogwane a re banni ba lepokole ba ka ikanya party eo ka ena le mananeo a tsepameng le maikemisetso a go tlhabolola dikgaolo. Re Tsogwane o ne a itela ko Morocco mo mafokong a ga tona wa lefatshe le metsi Dr. Kefenza Mzunila jaaka na begela banni ba lepokole tswelopele mo tirong ya go gokela mafaratlhatlha a metsi go tsweng kwa letamong la Thune kwa bobonong go yeng kwa lepokole. Gone go tshwere phuthego ya ipapatso ka tsatsi la tshipi e le ipapatso ya ditlhopho tsa poeletso tsa bokhanselara kwa kgaolaneng eo Karabo Molusi wa bega. Pokole e ne kgabile ka mmala o mohibidu bosweu le bontsho jaaka party ya Domkraga e ne ile go tlhalosetsa banni ba lepokole botlhokwa jwa gore ba dirise talama ya bone gore ntlhopheng wa yone a fenye. Dingwe tsa ditlhabololo tse di amilweng ke tsa metsi le ditsela. Ra le tota ga gona tsela e leng gore re ka thaela gore ditamelo tse di botlhokwa di goroge mo go lona. Thabolo yone ye kana dithabolo tsonetse tsa 3B le 3C di a go tsena mo kopo ya gabegileng e tsena mo parlamente yone le re mo go yone. Morago ga parlamente e tsa tshwetso gore e re neele madi thabolo yone eo ra go isimolola be re e hetsa. Kuka party a jaaka Domkraga. So ke letsa rona ke go bona e le gore mo nakong yone e khutshwane e mokhanselara re letso le shiba wa Domkraga wa henya a ba kgona gore a tse metseletsele ya di thabollo tse di emetseng ba birwa ba kgaolo ya borotse lepokole gore a kgone gore a di diragatse le puso ya Domkraga. Kere ke sone se ileng gore se ka intumedisa bobe ga nka bona e re ka di 9 maitseboa re be re neela Tautona Masisi mokhanselara yo mošwa wa kgaolo ya borotse lepokole. Lepokole ke motse o dikilometara di le 35 kwa bokone jwa motse wa bobonong mme banne ba ntse ba kola mananeo a tlhabololo magae le dikgaolo. Re na le thulaganyo ya metsi ya magae e bidiwa go te rural development. Jaanong ka rural development re dira ditogamano tsa go bona gore re ka isa jang ditamelo ko metseng ya magae. Ra itse ka dithothomiso gore ga re tshwanetse gore re baakanyetse re tlhabolole metsi ya ko magaeng kwa re tshwanetse ratisa infrastructure re tshwanetse ratisa ditsela. Fa ditlhabololo tsa metsi le tsela di dirilwe motse wa lepokole o ka nna le kgolo mo mohameng wa bojanala ka o na le meamuso ya akaretsa dithaba lefelo la diphologolo le motlobo wa dikitso tsa tlholego mo go ka tlhamang ditiro tlhabololo matshelo le itsholelo tse banni ba di eletsang. Karabo Molusi, BTV News, Lepokole. Baeteledipele le baemedi ba mafatshefatshe ga mmogo le bana le seabe ka go farologana ba simolotse go tshologela mono gae letsatsi pele ga lefatshe leno le tshegetsa phuthego kgolo ya mafatshe ya botlhano ya Kosi IDS Festival e tla simologang mo tsatsing la ka moso go fitlha ka la botlhano. Mothusa tona kgolo wa lefatshe la Tanzania Dr. Doto Biteko o gorogile maitseboeng ano kwa lefelong la maemelo a difofane la SETSWANA International Airport. Go santse go solofetswe baeteledipele ba le mmalwa go goroga mono go akaretsa Tautona wa Zimbabwe Dr. Emerson Mnangagwa le tona kgolo wa lefatshe lwa Rwanda. Phuthego e ya ngwaga le ngwaga ya Kosi IDS Festival e ngwa ka dipalopalo tsa bana le seabe le baeteledipele ka go farologana go rala mafatshe go tla go buisana ka dikgang tse di amang kgaolo ya Aforika le go tla ka ditharabololo tse di tla isang jalo kwa isagong e botoka. Phuthego e fa botlhe lesedi le sebaka sa go goga mmogo go betla tsela ya ditlhabololo tsa sennalaruri ebile di netefatsa gore ga go ope yo salalang kwa morago go yeng kwa maitlamong a tebelepele a kgaolo ya Aforika ya ngwaga wa 2063.
ha re tswelela mafatshe a Botswana le Brazil a tsweletse ka go dira maiteko a go tiisa le go godisa botsalano jwa one seo se rufaditswe kwa phuthegong ya therisano ke ka dikgang tsa tirisano mmogo ya mafatshe o mabedi e neng e tshwere mono ilalantlha maikelelo a phuthego eo e ne e le go sekaseka mehama e mesha e mafatshe o mabedi ao a ka e dirisang kana a dirisanya mmogo yone le go tokahatsa ditumalano tsa tirisano mmogo tse di leng teng pego ka botlalo ka Malimoyo. Botsalano jwa lefatshe la Botswana le la Brazil e sa le bo simologa ka ngwaga wa 1985 mahatshe a mabedi a dirisana mo mehameng e farologaneng e tshwana le wa kgotetso temothuo le itshireletso mme fela go na le ditumalano tse mafatshe a tsene mo go tsone mme fela di sa diragadiwe ka jalo mafatshe a ka bobedi a itlamile go tiisa tirisano mmogo ya one. Number of memoranda of understanding and agreements have been signed to drive the cooperation agenda between our two countries. To date, 8 memoranda of understanding have been signed. This includes the draft memorandum of understanding on cooperation on National Prosecution Authority, the draft treaty on extradition, the draft agreement on mutual legal assistance in criminal matters, draft memorandum of mutual cooperation on capacity building in the field of diplomacy, and last but not least, draft memorandum of understanding on cooperation in the field of energy planning. In the field of energy and of energy transition, which is another issue which is very contemporary. Many countries are working on that. And again, Brazil having a significantly clean energy matrix can cooperate on many of the technologies that we were able to devise in our country and that are very relevant to other countries that are, as Brazil, developing countries, and share the same types of climates in parts of their territory. Ka lefatshe leno e le la itsholelo e fa gare e bile le mo lenaneong la go kabakanya itsholelo go gontsi mo le ka go ithuta mo go la Brazil. Through our embassy in Brazil, we continue to explore potential areas of technical assistance and cooperation in the areas of livestock production to harness Brazil's well-known expertise in beef production and related sectors such as value addition, particularly in regards to the development of our leather park in Lobatse. Mafatshe a setse a na le dingwaga di ka tshwara masome a mane a dirisana metsholofelo ke gore phuthego e tla wela ka ditumalano tsa popota mo mehameng e farologaneng ya tirisano mmogo. Malimoyo, BTV News, Gaborone. Moatlhodi wa kgotla ya boikuelo Dr. Tebogo Tau o laotse gore kopo ya lekgotla le le tsamaisang ditlhopho la Independent Electoral Commission IEC ya go ikuela e rediwe ka potlako. Moatlhodi Tau a re kgang eo e rediwe kgwedi eno e le 11 ke gore mosupologo mo bekeng e tlang. A re ditaolo le ditshwetso tsotlhe tse di rotsweng ke moatlhodi wa kgotla ya ditsheko ya Francistown kgwedi e fetileng e le 10 di segelwe fa thoko go fitlhelela boikuelo jwa kgang e bo rediwa. Unkutlwile Tamage le wa betsumpulusi ba bega ka matlametlo. Moraga gore moatlhodi wa kgotla a ditsheko a Francistown ga la pelo ke tlogetswe a SETSWANA kwana gore party ya UDC e letlelwe go isa balebeledi ba yone ko mafelong a ikwadiso ditlhopho le kgotla le santse le metse go tsa tshwetso e tsepameng ka semola motheo o se tlhalosang ka go akaretsa balebeledi mo ikwadisong ya ditlhopho. Le kgotla la IEC le ise kopo ka kgotleng ya boikuelo ya gore boikuelo jwa lone bo rediwe ka potlako mo godimo ga mo le kgotla le le segetse fa thoko tshwetso a nakwana ya ga moatlhodi ke tlogetswe. Moeledi wa party ya UDC Advocate Dumaboko a re tshwetso ga moatlhodi ke tlogetswe e ne le nakwana ka jalo le kgotla la IEC ga le ka kelaisa kgang e sa felang kwa kgotleng ya boikuelo ya ditsheko ka seo se se ka fa tsamaisong.
mo katlholong ya gagwe moatlhodi wa kgotla ya boikuelo Dr. Tau a re kgang e ke setšhaba se na le kgatlhego e kgolo mo go yone mme e tshwanetse a tseelwa kwa godimo le go reediwa ka tlhoafalo. Moatlhodi a re go letlelela balebeledi ba ikwadisitswe ditlhopho go tsaya maina le dinomoro tsa mantsa batlhophi ga go a nna sentle mme ka jalo lekgotla la boikuelo le patelesega go sekaseka ditaelo tsa kgotlakgolo ka go reetsa boikuelo ka bonako. The matter shall be heard as one of agency to the limited extent that the rules of this court and the time limits are relaxed as to accommodate the timetable set out below. The execution of the orders of the Court of the 10th November 2023 be and is hereby stayed pending the hearing and determination of the appeal on an expedited basis. The registrar of this court shall as soon as possible and no later than 7 December 2023 call the attorneys for the parties to settle the record of appeal. Both parties shall file and serve their heads of argument by no later than Friday the 8th December 2023. Costs of the application, including costs of 2 counsels, shall be cost in the appeal. Moatlhodi o laotse gape gore ditaelo tsa moatlhodi a kgotlakgolo a ditsheko ya Francistown kgwedi e fetileng e le 10 di name di emisitswe go fitlha boikuelo jwa kgang e bo reediwa ka bofefo. O Nkutlwe Thamage, BTV News, Gaborone. Lekgotla le le tlhotlhomisang dikgwebo le ikanne go beela ka thoko tseo tse di kganelang kana di repodi jalo dikgwebo tsa monogae go tsena mo mmarakeng ga mmogo le gona go gola. Se se tlhalositswe ke mookamela lekgotla le mme Tebello Pule Bosheng mo phuthegong ya lekgotla le babegadikgang re file Motube ka pego. Morago ga go itemogela dingongora tse di tlang ka dikgwebo tse di potlana lekgotla le ne la ira maiteko a go kgapela go thoko tseo tse di kgoreletsang dikgwebo go gweba ka tshosologo le go kgona go ikala mo mmarakeng bogolo jang tse dišwa tsa lokwane. We adopted a 5-year strategic plan. We are on the 3rd year and we also have annual performance plans. CCA has a robust stakeholder engagement plan to educate consumers about their rights and responsibilities. And this is done solely to ensure that consumers play their role in developing fair markets. To continue sharing its impact, its role, operational progress across the business on this day annually and demonstrate the impact of its work in building fair markets. Segopotsong sa letsatsi la go ipella bagwebi le ne le tshwere mosong ono lekgotla le solofetsa setšhaba gore se tla tswelela se lekola dikgwebo gangwe le gape le go tlhola gore a di setse di tsamaiswa morago bogolo jang letshwao la dijo le gore a di siametse go jewa. It is evident that we have made remarkable substantial progress as the CCA in enforcing competition and consumer laws and fostering competition culture in our markets. We have demonstrated that the focus is on ensuring that the Competition and Consumer Authority is effective in the implementation of competition policy. The assessment of effective implementation was laid bare by the number of interventions the CCA made. Go ya ka dipalo tse di supilweng ke lekgotla le mo dikgaolong di le 12 tse di setseng di amilwe mo Botswana dikgwebo di le 510 di ne tsa sekasekiwa ka ngwaga wa 2022-2023 mme go supagetse fa di le 74% e le tsone fela tse di salang di tsamaiswa morago se go tlhalosiwa se sa jese duelang. Re file Motube, Botswana Television, Gaborone. Motuzara tropo wa Lobatse re Phemelo Masisi a re o tshwentswe ke ka fa batsadi bangwe ba itlhokomolosang kgodiso ya bana ka teng mo toropong ya Lobatse a re seemo seo se neela bana nako e ntsi ya go ka tsena mo diritibatsing le ditiro dingwe tsa botlhokatsebe. Re Masisi o supile se kwa Lobatse kwa mokgatlong wa Dojo Ken Karate o neng o dirile thutopuisano ya malatsi a le 5 e le maiteko jalo a go aga bana ba bo mekgwatheng sešwa. Lone Sekobo ka dintlha.
e reka dipalo di tsweletse ka go supa fa bana kwa toropong ya Lobatse ba tletse mo mekgwatheng ebile ba dirisa diritibatsi le go supa maitshwaro a sa letlelesegeng. Makalana le dikhamphane a boloditse letsholo go thusa go lwantsha seemo seo go thusa lefatshe leno go atlega mo maitlamong a tebelopelo ya Vision 2036 ya go nna tšhaba e e nang le maitsholo a letlelesegang. Batsadi ba le bantsi ba gaetsho ga re tlhokomele bana. Re tlhokomela bana ya la utlwa go tengwana na le mothata re tla re lekana. So mo bogompieno ba leka gone gore re leke go ba guide re baage ba santse ba lekana ka go tele re le jwa le sa le metsi mabaka ile gone gore ba rutele ruri ba tle ba khona gore le ha ba gola ba rute ba bangwe go godise re ntse bana mo diemong tse gompieno re wetseng ke suru ka tsona ka litse gore bana ba gompieno tota ba golo go tlhakatlhakane ka bone. Ngwana o godiswa ke community re tshwantse re tshwaragane godiswa ngwana. International Child Development Program re le kopile ka mabaka a ha re lemoga gore re na le mathata a parenting mo motseng wa rona wa Lobatse. Re lemoga jang go na re gore re na le mathata a parenting. Currently ha ke bua lona ka dipalo tse re na le tsone mo kgweding ya November ka gore re na le unity mo social work e bidiwang case work management ke gona ha re dilang le dikgang tsa di-family re dilang le dikgang tsa bo adoption re dila le dikgang tsa child abuse la di bona dikgang tsa malapa ka go harologana ga tsone. Re na le di-cases tse 86 cases mme mo 86 o tse 67 ke tse di amanang le bana. Katlego ya setšhaba e ikaegile ka maitsholo a a siameng a morafe ka seo se tla thusa gore ba nne le sebaka sa go supa bokgoni jwa bone le go ntsha maduo a a batlegang. Re simolola nne le gore re batla go neela bana life skills. Re lemogile gore ruta bana karate but from there ngwana teng o excel only in one side o tla ba excel ko karating ga excel ko sekolong ga excel in other areas of life. For example, decision making ngwana ha kgone go ikakanyetsa la ba tsa tshwetso hela ya goreng this is what I want for myself, and we want children who can make decisions. Maikeelelo a matona e ne le go aga bana ba ra itse re le setšhaba gore re na le dikgwetho tse di tona mo kgodisong ya bana. Batsadi ba rotloeditswe go nna le seabe mo kgodisong ya bana ba bone ka go netefatsa fa ba rotloetsa go tsaya dithuto tsa bone ka tlhoafalo le go tlhomamisa gore maikutlo a bone a mo seemong se se siameng. Lone Sekobo, BTV News, Lobatse. Company ya CSI Concept e rulaganyetsa go tshwara phuthego ya mafatshe e tla bong itebagantse le go rotloetsa dikompone kana dikhamphane jalo tse di ikemetseng go tlhabolola matshelo a batho mo mafelong a di direlang mo go one le go ditlama go tswa ka ditsamaiso tse di tla pateretsang dikhamphane tseo go tswa ka melawana e tla bong ditlama go dira jalo. CSR Conference mogolwane wa CSI Concepts re Archibald Ngakagae a re tirisano mmogo e ka thusa jalo mo go tlhabololeng itsholelo go rata morenyane ka pego. Go ya ka pego ya lekalana la Statistics Botswana ya ngwaga wa 2016 palo ya dikhamphane tsa monogae e feta 18,000 le fa go ntse jalo dingwe tsa tsone di santse di saletse kwa morago mo go tsenyeng letsogo mo go tlhabololeng matshelo a batho ba mafelo a ba direlang mo go one. Re Ngakagae a re o lemogile fa seo se bakwa ke go tlhoka tirisano mmogo le bana le seabe le kitso e tseneletseng ya gore di ka dira jang go kgona seo. A tlhalosa fa ditsamaiso tse dingwe tsa tsone di sa letle go dira jalo. The CSR conference organized by CSI Concepts promises to be an insightful event shedding light on the transformative power of CSR and its ability to shape sustainable business practices. Its ability to help companies reflect on what they are doing now and how they can better their practices to align their strategies with CSR best practices. Attendees will gain valuable knowledge and practical insights into incorporating CSR into their own organizations, fostering positive social impact, and establishing effective partnership to drive sustainable growth. Barulaganye ba phuthego ya CSR ba re ba dumela gore e tla sologela dikhamphane tsa monogae molemo go menagane. The mission of this company really is to bridge the gap between the corporate world and relevant stakeholders within our operational areas, including rural communities,
government entities, non-governmental organizations, and so forth. So we aim to bridge the gap between the corporate world and that is not the corporate world. Phuthego e tla tshwarwa kgwedi ya Tlhakole e tlhola malatsi a le 22 mono Gaborone. Kgorata Moranyane, BTV News, Gaborone. Wetswa le gone o tsubanse gona sa ditshwantsho dikganke tsa Botswana Television mo tsatsing la Laboraro ga re tswelela Ratoropo wa Lobatse re Jomo Dithebe a re kansele ya Lobatse tsweletse ka go tlhomamisa gore madi a go jesa bana kwa dikolong a thusa go godisa itsholelo ya kgaolo eo. Kansele eo e setse e dirisitse madi a fetang 4 million pula mo dikgwebong tsa Lobatse mo lenaanong la go jesa bana ba dikolo tse dipotlana. Dithebe o buile jalo kwa putegong ya kansele kwa Lobatse Bosheng. Pel Puduhudu wa Bega. Go tlhalosiwa fa lenaneo la go jesa bana ba dikolo le dirile selekanyo sa 96% ya theko go tswa mo dikgwebong tse di mo toropong ya Lobatse. Fa 4% e ne e diriswa mo dikgwebong tse di kwa ntle ga toropo eo ka madi a kana ka 197,000 pula. Let me urge you, therefore, to encourage our people to get into processing of jam, peanut butter, and cooking oil, so that we complete the localize our procurement of food commodities, thereby encouraging local economic development. Mo go tse dingwe toropo ya Lobatse e tsweletse ka go kopana le dikgwetlho di tshwana le dikgang tsa dipetelelo, go itlhokomolosa ga bana le tiriso botlhatswa ga bana mo go tsa tlhakanelo dikobo. Ka jalo ke ka moo ba ba amegang mo dikgang tseo ba tsweletse ka go fiwa tshedilo maikutlo. Bana ba bo ba dirwa dilo tse ke gore ba bolawa ke tlala, mme jaanong ba sologela gore mo go borreng ba ba berekang ba ka ba thusa ka tse ba di tlhokang, ba ba ha dijo, ba ba ha madi. Mme jalo go bo go sena motsadi yo o reng o tswa kae ga go le bosigo. Re le batsadi ba Lobatse re tlhoka go rutwa, go kaelwa le ga ntswa tota dilo tse e le dilo tsa ngwao. Mo ngwaong motsadi mongwe le mongwe o tshwanetse go itse gore ngwana o ko kae, ngwana o jeleng, ngwana o tshela jang. Baebile re bolela gore bana ke letlotlo ebile ke tshegogatso e tswang ko modimong, mme jaaka batsadi re tshwanetse re tsaya maikarabelo go bona gore bana ba rona ba tsamaya kae, ba itisa kae, ba tshameka kae, mme ebile a go nna maitseboa ba tshwanetse gore re bone gore ba haphile mo ditseleng tsa botlhoka tsebe. Mme gape le rona re le batsadi re tsaya maikarabelo. Sengwe se re se lemoga mo dikgaolong ke gore there is poor parenting. Re tlhoka go tlhotlhomisa le go tsweledisa go bona gore bana a ko sekolong ba dira sentle, a ko tleliniking ba tsamaya sentle le go tsega sentle hela ga ba le mo tikologong, mme re tshwanetse re tsaya maikarabelo. Go tlhalositswe fa go le botlhokwa go itsise setšhaba le morafe ka kakaretso ka dikgang tsa semolao le ditshwanelo tsa bana ka kakaretso go tlhomamisa tshireletsego ya botlhe. Paul Puduhudu, BTV News, Lobatse. Modulasetilo wa lekgotla la kaboditsa la Tati Re Fidelis Matshola a re lekgotla leo le mo dipuisanong le puso gore ba ngathelwe bontlhabongwe jwa sekedi sa lefatshe sa 45,000 hectares le le rekilweng ke puso mo kampaning ya Tati Bosheng. Re Matshola a re ba dumela fa seo se tla rarabolola matshwenyego a tlhaelo ya lefatshe mo kgaolong eo. Abigail Madorobo Kapego. Lekgotla le la kaboditsa la Tati le lebagane le go laola tiriso ya lefatshe la morafe mo metseng e le 43. Fela ntse go na le thaelo ya lefatshe ka jana bontsi jwa lone ntse le le ka fa tlase ga khamphane e ikemetseng ya Tati. Mme ne ya re Bosheng puso ya reka lefatshe leo mo bogompienong lekgotla le mo dipuisanong le puso gore ba bone bontlhabongwe jwa lefatshe leo. We know Northeast has played a crucial role in making government consider buying such type of land, but because the plight of land shortage in the Northeast is known by government, we are proud that we are instrumental as a district for government to have purchased that land. But as of now, it is still with the government. It is still state land. I think as time goes on, we need to give people an opportunity. They will see the need of the district and see how that could be apportioned or what can be given to Northeast.
consultations are still on. But we are hopeful as a district that we will get some stake on that. Lekgotla le tlhalositse gape ka dikgang tse di amang kabo ya ditsha tsa bonno masimo magareng ga tse dingwe. The board was able to allocate residential plots before such land was registered in the land information system because the system had not started being enforced. And we managed to allocate 6,082 plots out of a target of 6,511, which aggregates to 93% of the planned target. That was our stake to the 100,000 plots as declared by the president. Banni ba kgaolo ya bokoni bothaba ba kopile go ikwadisetsa ditankana tse dišwa tse di bidiwang secure land title ka dipalo tse di kwa godimo. Abigail Madorobo, BTV News, Masunga. Mere chaka ngwaga wa 2023 ya bokhutlong wa toropo ya Selebephikwe Re Lucas Modimana o rotsa pego e supang tswelopele le tsholofelo ka seemo sa itsholelo go lebilwe dipeeletso tsamaiso puso le mananeo a tlhabololang matshelo a batho. Kansele e ne e tsene phuthego ya go soboka le go tswala ditiro tsa ngwaga ono bošeng. Karabo Molusi wa bega. Go tsamaelana le lenaneo la go tsosolosa le go tswakanya itsholelo mo toropong ya Selebephikwe go supagetse gore go tlhamilwe ditiro di feta 5,000 mo dikgwebong di le 2,956 tse di thusitsweng ke lekalana la SEDA ka madi a fetang 350 million pula mo kgaolong ya Spedu. Ditlhabololo tse dingwe tse di ka nowang moro le tsone di runtse mo kgaolong e. Notable initiatives include the Selebephikwe Citrus project, which reflects a commitment to advancing the lives of our people in our town. To date, the project has 288 employees and is expected to employ 1,500 people when fully operational. The first harvest is expected in February 2024. Let us move forward with optimism as this project unfolds. Tshimolodiso semmuso ya lenaneo la maranyane a smart boards ke kgatelopele ka le lone le kailwe le tla thusa go tlhabolola toropo segolo jang mo mohameng ya go dira dithoto le ditirelo gareng ga tse dingwe. The first company is currently working on the licensing of the steel plant factory from which production will follow thereafter. This is a 40 million investment with a potential to create 120 jobs when fully operational. Currently the project employs 50 BOTSWANA. Honorable Councillors, the BCL Hospital is now under the new ownership of a citizen-owned company. The hospital is operational at an investment value of 30 million. Currently, the project has 27 employees with a potential to increase to 65 when fully operational. Le mororo go na le dikgwetlho ra toropo gateletse gore toropo ya Selebephikwe e itshupile fa ena le bokgoni jo go emelana le dikgwetlho mo go ikaegileng ka tshwaragano le tirisano mmogo ya mhama o ikemetseng setšhaba le maphata a puso. Karabo Molosi, BTV News, Selebephikwe. Re di konatela ka kganyereng mosepele wa go isa dithabololo kwa dikgaolong le magae o tsweletse sentle bontle jaaka khansele ya Phalape rotse semmuso lobo la kgotla le lopile madi a fetang 350,000 pula kwa motseng o montle thata wa Mokokwana e le bontlhabongwe jwa go diragatsa ditsholofetso tse puso e di beileng pele banni ba motse o. Mothusa-tona wa dikgaolo le tlhabololo magae yo e bileng gape le mo palamente wa kgaolo eo ya Lerala Maunatala Re Setlhabelo Modukanele o na filwe tlotla eo ya go bula lobo leo semmuso bošeng gone kwa Mokokwana. Karabo Molosi ka pego. Leobo le laagilweng ka madi a tlhabololo dikgaolo le le itsegeng ka CCP a ngwaga wa 2019-2020 ke maduo a bopelotelele boipelego le tebelopele jo bo supilweng ke banni ba Mokokwana ba tshwaragane le khansele. Tiro e neng e haragerwe ke dikgwetlho tsa COVID-19 le tiego e bakilweng ke khamphane e neng e neetswe tiro la ntlha jaanong e wetse go boitumelo mo dipelong tsa morafe le boeteledipele. Iberekile tiro le bana ba go tswa go Phalape ka manong toto a rile
ka iketo ye rileng la na go letsatsi o no se ka utlwa ba thothola letsatsi ka go wa na ba bua go le media ke ne ke re ke lebogele seng lobo kile a le dirisiwe a kgosi a tshabele letsatsi mo teng jaaka a bona go balwa lekwalo a batho ba mokokwana le dirisa lobo le di dirisiwe sentle re sologela gore mmala wa lona o mosweu o tswelele o kganye jaaka ga re o bona re le lehendele morafe wa mokokwana jaanong o na le lefelo le go tla tshwarelwang merero ya motse mo go lone le go amogela baeng no go se bonolo mme re heletse re kgonne ka morero go se ba lebetse ke motho o na le morero ke motho o ikilelang ke motho o na le tebelopele ke motho o na le lerato yo e re nako e ntsi a ba tshwaragane le morafe wa gago a tshwaragane le bakokwana ke a itse gore ne go se motho gore le o bolelelega ne le tshwaragane le bakhansele mme ke dumela gore le tla tswelela le ntse le tshwaragane le bakhansele le mokhanselara wa lona gore le o bole a boammaaruri le ga le butswe tse dingwe tse di ka bo di saletse ko morago ya ka ne go buiwa ka motakase re di tshwaraganeleng gore di kgonege a re itseng gore ke rona hela ba re ka baballa ngwao ya rona e re ka tirokgolo ya bogosi e le go bopaganya morafe tlhabololo ya lobo le fa e agilwe mo motseng wa mokokwana e tla solegela molemo banni ba metse e mabapi jaaka wa mosweu Karabo Molosi BTV News Mokokwana wetso go tsena tsa metshameko go tsena morore Thato Kgosi morore dumela Benson le tlhotse wai marapo ke yone era fa ke tsenela ka gongwe go tsena ke a go leboga thank you tsa metshameko tsa BOTSWANA tonight tla go gona ka Thato Kgosi madume a re lebepego e go setlhoeng moeteledipele wa lekgotla la BOTSWANA Football Association Maclean Letswiti a re ba tlhokana le madi a kanang ka 10 million pula go ka thusa setlhopha sa setšhaba sa bomme sa the Mess go ka itlhokoletsa kgaisanyo ya ngwago o tlang ya WAFCON kwa Morocco Letswiti o boletse mosong ono kwa phuthegong ya babega dikgang kwa Lekidi Football Center mono ga borone letsatsi fela morago gore the Mess e fenya Kenya go ka iponela phatla go kgaisanyong eo lekgetho la bobedi ka tatelano Tlamelo Montshosi le Daniel Chokoko ba rulagantse pego e latelang moeteledipele wa BFA Maclean Letswiti a re morago ga tshameko e ntle mo go iponeleng phatla kwa kgaisanong ya AFCON 2024 go maleba gore setlhopha se ipaakanya sentle go ka phadisanya mo go utlwalang le gone go tlotlomatsa lefatshe leno bontsi jwa nako kgwetlho ya letlhoko la madi e na le go kgoreletsa ditiro tsa lekgotla leo di akaretsa go tlhokotsa ditlhopha tsa setšhaba ka go farologana selo se moeteledipele wa BFA a ikaletseng go se tokafatsa and I want you to be part of that campaign, because only then can we expect either to win or to go all the way up to the competitions. Go ya ka Letswiti katlego ya the Mess e ka dira go le gontsi go ka rekisa le go godisa kgwele ya dinao ya bomme mo lefatsheng leno. What we are doing, we are actually selling the Mess, and a Mess where they are a commodity that is sellable. So we are also banking on that. But it will be a very coordinated, calculated effort, locally and internationally. Lekgotla la BFA le lone le itlamile go ka inaakanya le lenaneo la tautona wa lefatshe leno la tlhomontšha e letselangwe ya go rotloetsa tsamaiso e lolameng mo go ka thusang thata mo tlhabololong ya kgwele ya dinao mo lefatsheng leno. The reset agenda is underpinned by a desire to improve the governance structures of football clubs across the country. It is important for clubs to call meetings, hold AGMs, conduct elections, uphold their constitutions, keep the records, and maintain bank accounts. All these are important because on the pitch, results often follow
what happens on the pitch. Off the pitch. Mo nakong eno BFA e ipakentsa go romela setlhopha sa banana ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 15 kwa kgaisanong ya bana ba dikolo ya CAF African School Championships e simololang kgwedi eno le 14 kwa Zimbabwe. Tlamelo Montshusi, BTV Sport, Gaborone. Ditlhopha tsa setšhaba sa borre le bomme tsa netball di letse di feditse maemong a bone kwa kgaisano ya Africa Netball Championships e neng e tshwaretswe kwa University ya Botswana mono Gaborone. Setlhopha sa borre se latlhegetswe kgatlhanong le Kenya ka dintlha di le 46 go tse 27 fa bomme bone ba fentswe ke Zimbabwe ka dintlha tse 53 go tse 44. Setlhopha sa borre ke sone sa ntlha go tsena mo lebaleng ba lwela setsela sa bronze le Kenya. Banna ba mo gae ba iphitlhela ba seletse morago mo kotareng ya ntlha e fela ka 11-9. Mo go ya bobedi Botswana ya leka go boa ko morago fela ba fitlhela Kenya le setlhopha sa Popota di a go ikhutsa baeng ba tshwere ketapele ya 2015. Karolo ya bobedi Kenya se ka digalebelo la motshameko ba nosa dintlha di le 26 mo kotareng ya bobedi la boraro fa setlhopha sa ga Boipelo Makwatse se kgonne go nosa dinno di supa fela. Maduo a netefatsa fa Kenya e boela gae ka setsela sa bronze fa Botswana e fetsa mo go a bone kwa letlhakore la borre. Kwa letlhakore la bomme setlhopha sa ga Neo Ntwagae sa bo sena le tiro e bokete kgatlhanong le sa maitemogelo a go godimo sa Zimbabwe. Baagisanyi ke bona ba ba simolotseng kotara ya ntlha bonte ba tsaya ketapele ya 15-8. Le fa ditlhopha di ne di amagana dinno mo go e latelang, Zimbabwe a tswelela ithomile kwa pele di a go ikhutsa ka 27-19. Botswana e latlhegetsweng kgatlhanong le Namibia ka mosupologo ya se ka kgona go ntsha thogo jaaka bone ba eleditse jaaka bomme ba Zimbabwe ba nosa di le 26 fa di na le dibakwadisa di le 25 mo katareng ya bofelo. Mo motshamekong wa bomme wa go lwela maemo a bothano mo kgaisanong e, Kenya e fentse Eswatini ka di le 46 go tse 27. Metshameko ya makgolakgang e a tswelela phirimaneng eno e ntse le kwa UB Sport Arena. Ko go borre e taba le ntwa magareng ga Aforika Borwa le Zimbabwe fa ko go bomme Zambia le Zimbabwe di talwela sejana le setsele sa Gauta. Kgomotso Sefako, BTV Sport, Gaborone. Motho wetso hube ga a tshwanele setlhe re tlile go bokhutlong jwa dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight bosigong jwa gompieno. Benson ha tshwanele setlhe hube ke go leboga thata morwarre ke rata thata bolotloa ke motshameko ke o ratang thata ke gakologela hashtag re a batsa ke gongwe ke ona maduo a ne re ka bona gone ha di-structure ha e le gore ga re di latlhe nyame ha o ka ela tlhoko bontsi jwa batshameki ba e leng gore ba ne ba le mo setlhopheng sa gompieno ba tswa gone ko setlhopheng seo sa hashtag re a batsa arre ke go leboga thata morwarre ka maatlametlo a gale le gale ga o setse o di tshwere tsa metshameko wetso a re boe gape re ikgakolela ditlhogo tsa phirimaneng ya laboraro. Kgotla ya boikuelo e laola gore kopo ya Independent Electoral Commission IEC e reidiwe ka potlako. Mafatshe a Botswana le Brazil a tsweledisa maiteko a go tiisa le gone go godisa botsalano jwa one. Lekgotla la Botswana Football Association BFA la re le tlhoka 10 million pula go thusa the Mets go itokeletsa kgaisano ya ngwaga o tlang ya AFCON kwa Hatsheng ja Morocco. Wetso ne di le kalo dikgang tsa rona phirimaneng ya gompieno ga ko di hela boammaaruri ke gore nako ke yone e gangwe le gape e le mabifi mme mo go seno sebaka a ra ko hele kwa go batepoloapi go utlwa gore ba re tshwaretseng la modisa tlharapana ga ko le galala ga le ya kgosing a nne kagiso. Dumelang bagaetsong ka mogeleng ka seemo sa lo hape o seriwa ke leader wa dikgomo mme fa re simolola ka go lebela pula e re gatetseng mo mosong ono. Savuti Wildlife Camp lesome le bobedi Kasane Airport Met Office ha bobedi gantsi Met Station bongwe. Fa re lebela mo letseleng la ka mosa gona se tsore be go thibile go tle go thibi ka bontlhaba mo dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatleng kweneng borwa le gare le bokone botlhaba fo mafelong a mangwe gone go thibile ka bontlhabongwe ka kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima mo mafelong mangwe a dikgaolo tsang gape gantsi borwa botlhaba kgatleng kweneng borwa le gare le bokone botlhaba.
go mo phakeleng gona se se go ikutlwa tse go le mogote lefatshe leno ka bophara ka 20 go ya go 27 fa re lebelela mo tshokolong gona se se go ikutlwa tse go le mogote mo dikgalong tsa borwa botlhaba kgatlheng koeneng borwele le gare le bokone botlhaba ka 33 go ya go 35 fa kgaolo ya gantsi gona se se go be go le mogote thata ka 37 go ya go 32 fa dikgalo tsa Nghabe Chobe bokone jwa le bogare le kgalagadi gona re setse gore go bo go le mogote o feteletseng ka 30 le bofera bongwe go ya go 40. Fa re lebela ditoropo dingwe mo Aforika gona re setse re be go thibile ka bontlhabong ko Cape Town ga mmogo le kwa Ntrarivo ka 25 kwa Ntrarivo 30 ko Cape Town fa ko Port Elizabeth gona se se re be go apogile ka 30 ko Dar es Salaam re setse pula diphefo di dikgadima ka 31 foko Addis Ababa le Cairo re setse re be go thibile ka bontlhabong ka 22 ko Cairo ga mmogo le ko Addis Ababa fa ko Khartoum le N'Djamena gona go tla bo go apogile ka 37 ko N'Djamena 33 ko Khartoum ke sone seo se masalo a phi boroko. On the 17th of June 2023, in Kinshasa, in DRC, during the 20th anniversary celebration of WAFLAD, the Organization of African First Ladies for Development and Partners launched the hashtag We Are Equal, a year-long campaign that calls for urgent action to advance gender equity and close the gender gaps in Africa. WAFLAD is committed to driving sustainable change and building a prosperous, equitable Africa that leaves no one behind. But the unifying campaign seeks to leverage the collective voices of African First Ladies through national launches expected to cover the entire continent of Africa. Hashtag We Are Equal focuses on 4 campaign pillars. The first one being health, the second one being gender-based violence, the third one, education, and the last one, economic empowerment. Jano Baharuna, the First Lady of the Republic of Botswana, as a member of WAFLAD, will be invited